Municipal Board Vice Chairman Sundoring Tiarong Tuara Bele. Bokajan Municipal Board Keparlo Ward Number 7 Rinti Rong Marjong Aradatu ajak dingklui pen tuar ka bejok tidam kewang barla porahut jeng itu tuar inhan ti ong ajok skolo sumar lapen isen tidam kewang asik sak ekonok lapen akaprek isung hei ulang laso jok tidam tang lingkan pop hang town committee election ahut Thang orang muni da kanjut toy dun si bahai dulu anparta vice chairman ar da me palong bonta isineng duk me lambang ke ningkan polang liar dia dap kita green titi rong marjong ward number 7 abang hangat kecing turamu wan kedet abang ke ning duk me lam pino pangbar dam me inut belaka kisu kecolong lo batu masonsi munit kereng et sidame thangnat akam pipede da sonsi sundoring ti municipal board vice chairman nengkan pocu dia dap kita me thanga chem kecilenga tuar jiwan lok hekdet ke leader ki andunta matha jet sikinang ji Pipodma award pina phanta tangka guti isi budget pitanglu bontarin ke rong marjong arat upai kelang no jok mesen atwar cileng gunong ledet ke ning duklu kusi pacinilu Rong agora pen berita pangdakon Lawrence Lake News 24 Kerbiang